Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District uba tilingwa hadin ke jingelang mat kinong oddo kadong ka than mau kerwan lambat ki doktor meran menta ka arteri ujelio arajar atpulai ula pensyai si ginong shnong jong ka Southwest Khasi Hills District ba ke jingpang at hakimasi kalakta hadu ripulai teli kishnong ba san teli kimasi kilayam Hendrai ulo ongpat bakani ke jingpang kam dan jingta AA ya ka kwat yakya jong ubrio pat kadaitang ke jingpang yabet para masih Hagway pat kalyang, uba tiling wow lamanay kinong oddo bakimbit ban od ikimasi gibapang balada lab deban pentep wud syagi doktor kanang banyo ban sumari ki de kidaway kibala ban penjam pat tanghapo lai tayo. Tiga agenda. Kewek agenda ni akan Jepang kini ki kata Jepang jogi masih. Jepang at masih. But nak yang jongki doktor veterinary lapan syai bagani ka Jepang at jong di masih kalau kata haki Henry pulai tadi isnang jong ka Southwest Khasi Hills nanta pada santli masih layak Henry ke kini ke kani ke Jepang kam kata ya udah su jadi paramasi Henry kanum spread pacha beliau ya wala kata baru ngira petaya kita ginang masih ba kimbit banat ya kimasi di bapang ladalap kini masih di badan gajing at hakamat jengki di ban petik palmar si doktor veterinary ban sim gidawai ban sumar hadin kini gidawai katrikam kala ban perkia kala ban cempor tang lai tayo jadi nanti itu masih urusan juga kecimpan batas salah kan Reply dili lah ya report. Reply di sedang siap. Kalau yang veterinary kalau let ya bendu ya di beri balaong ya ki ban a ya ketika. Dan kam ban a ya ketika ban yada ya kini masih nak kali cepat. Ya gitu ki bampat yo pang dan kam ban a ya ketika ya gitu ki barangat pada tidak didawai ki barapan ya tang apa awal lagi. Lapan syai di dokter veterinary bam dan kalau menunggu problem siang si kadang tak fever kalau ki yuk siang kamu kaya ya Takum belong mentai kini ki dukan di dok senyang di dok masih lah pli lah pelajat makanya sekarang kang hiru jan hiru menunggu tinggal tama tangkap laong ba kimbet ban